uhi ko e mawhatuki mo e mahu inga o e whatongia koen. Whakaukau ki he ui kua whai he o tua. Kana e whai pē tui pe mo e tuiaki. I he ui maalunga kua whai he o tua ki whakakakato e ne ngāwe. Pea hoko ai ke whakakakato e tuunga koe ni pe kou tui tau o si lawe i ko toa pe. Ai tau e whakonferenise nima koni kua tau whanonga mai ai. Ai ngahi lava mea kua whai he eiki he misiona Tonga. Pea kou tui nea si lawe kia i reporti ai Tongatapu paesteni. Ki he ngahi ngāue kua lava. Mo ngahi ngāue kua whakakakato. O makatuunga pe ia. I he kei hoko ai o tua koe o tua. Pea pure whakarewereva. Pea o niu. I he tak whanonga o tau whai. I he mo wini. Tae ki mea mahuinga nā ku wako. I he hoko pe koe tangata ngāue whakaskelitari. Pea uraki taimi nā ku kau ai ki he training. Ai kau taki fo'ou kua ui i he mamani koe ni he siasa awhitu ke nā ukau pea whakahoko ai he kau taki pea me he channel conference e ngahi whakahinohino mo ngahi ako. O hange ha mōtolo pe ia ki he anga e ngāwe ki a teng mautolu. Pea nai whai ai ahono whahinohino mono illustrate ake whakaukau pea ku nofo ia he whakaukau e motua koeni. Ai anga ahono wahe o e ngāwe. Tau te whito ki he ngāwe whakatataki. Nā pē toko tā koe ni koe Palestini o ku hange ia koe whakauria i he kā. Koe ia ku ne ilo direction ke lere ai e misiona. Koe ia ku ne ilo speed ke tau lere aki. Koe ia ku ne hanga o whakakaukau ai whakauri o e waka o e misiona ke tau whanonga ai. I kai koe a pēka nā ne hanga o talamai koe treasurer, pe koe tauipanga, pe koe CFO, ko ki nau tolu koe kau fiola, ko nau tolu ea nau tokanga ke utu e ai mea lele koe ai waka koe pe koe kaa koe ai misiona ke lava ke laka ki mua. Te uia no ngai whatongia, o e tokotaha koe a, ko tu e tok lave ki ai reporti koe a, ai tawhaaki pe koe CFO. Pea mai rewa whakainohino ke lava ke mauki o ngoi, pea mauhanga ilo, ko endi ho mau ngahi whatongia te ne lava whakawhai ke he ki mautolu. Pea me he ngā aue o ku whai he Tongatapu paesteni. O ku whai he CFO pe koe tauipaanga. Pea talamai ko ki mautolu e kau skeltari, koe kau mekanika, pe koe kau engineer ki mautolu i he ngā aue koe au whai. Ko koe te ke whakawhehoko taki ai Palestini. Ka pau o ku fuwawe lere ai ka mahalo pe ku ai ho whatongia ke won. Mahalo pe ku ai ho whatongia ke tātā iat ngari toton ke tau pehe mo pehe. Mahalo pe ka pau te ke sio ke misini ko mei maha e lolo. O ku ai ho whatongia ke koneki ki he totaha lolo ke toi sio ki ai koe ha. Pea koe ke sio whakalukufua ke misini ke lava ke whakapapaui o ku lava e waka pe koe kā koe ia ke lelelele. Ki mau ripote atu kata whamore more. Ko motolgo nei whiri koe he komit whiri, wai whai toko whitu e o mou kei e la motoria hena. O whai mau ke mou kātaka motolo au ki he komit whiri, o tatare mea komiti ka motolo kata whamore more. Ko motolgo nei ui ko mou hingoa i o lunga he la o tawote nei. Tuke ka pauna ke naumana torea whakataha aore. Ko motol kātoke au to tonu ke mua motoke komit whiri. Katak sekretari koe ki whanonongo peku. Whia mau ke mou katako mehaki ki mui ki he whakataha komit whiri. Malo o pito sekretari. Hokot. Malo pe ako tui koe whakaukau ia ku ne hanga o mai mea pango pe koe engineer koe a ku whai pe koe hae anga he tausio ke lere mai ho tau waka i he tau whakakonikuinium koe ni pe a mo whakamore pe ka pau ku tono nou ai whakauri ai engineer ku whai pe aha whea laki ka koutui ku ne hanga pe o puke motuani ke unofo pe i hoku te whitoi whatongia ku o mai. Ngahi e ria lalahe tolu o ku o mai ke whai kia e mau sio koia e kau ngau e whakaskelitari, koutui ku mau sio pe ke he mission o mau support, o mau tokoni e ngahi
mo whakamalohi e ngahi tawhaaki ko toa peke misiona. Ngahi misiona ngā ue ko ia ai ngā ue, tau te whito ne aslawa ki ai tangataik paisteni e ngahi tau, pia mohono ngahi ngā ue, mohono ngahi kaweinga, ke whakamalohi, pia whaiha no ngahi support o ngahi sias whakolo o whelawe i pia moia. Pehe ki o mau whatongia whaka administration, pia pehe ki o mau ngai whatongia whaka executive, pe ko hono toka ngai o e kau ngā ue, pia pehe ki hono whakahoko e ngahi mea ke langa hake, ai ngahi ngā ue ko ia, ko whakatuutu o he misiona ke whakahoko. Kaike, ko e timi ngā ue, ko tui o ku lawe i pe timi ngā ue koini he Quinquennial koini, i he wanoa ua taha ki he konga loto e wanoa ua ua, pe koe halfway koe e wanoa ua ua, nei whakahoko pehe Palestini, Fanuel Mataere, ai ngā ue whakataha e Palestini, pe mo e ngā ue whakasekeritari. Pe i he wanoa ua taha ke wanoa ua ua, nei ofisi ai a Alisi Fonokalafi, koe administrative secretary ia ai ofisi, pe na ne malolo i he wanoa ua ua, retire ki malolo pe me he ngā ue, pe i he wanoa ua tolu ke he wanoa ua wha, na e puke mai e nofo, neongo na e lahe ngai whatongia ke, na ia nofo Savieti, ka na ne tokoni he tawhaaki koeni, o e ngā ue whakaskelitari pe me he ulu i ofisi, pe i he lolo tongani, o ku hanga he misiona pe mo ki tau tolu, o oange whainga maarie ke toi upgrade, ai kaunanga koeni, koe hui koe sio pe ki e ngā ue. I he lolo tongani o ku iai pe toko taha, ko whakahu mai ki loto ke tokoni ki he ngā ue whakaskelitari, e toku mai pe i he tauni, ko fotuika peini. Aia koe ea toki hu mai i he tauni, ke ne hanga o whenga ue aki, i hono tokoni, pia mo e ngā ue whakataha, i he tawhaaki whakasekeritari. Ia e mea ono ua o ku lawe kia e ripoti whakasekeritari, ko tui koe taha maha pete ke whehui, na koa mea fo nai, ka koe ACMS, pe koe Adventist Church Management System. Ko tui o ku nai taha e ngahi pore o ku hoko mau pehe tau ke he tau, ko i kai ke lava ke maau, mo totonu ai ngahi ripoti, pe koe ngahi tata koe a e siasi, pe koe nau le koti koe ke statistic. Pea ko tui nei whakahoko ai, pea me he SPD, pe koe TV sone ku tau iai, a hono o mai ki he ngahi local church anda i he SPD, ke tau unu mo tau tolu, ke tau anda i he sistemi koni. Neongo kwai ongo sistem me ua tau iai tau statistika, koe Jordan, o ku iai e Jordan program o ku le kotia e tau ngai statistika, pe a koe polokalama fo o wenu o mai o na whenga ue aki pehe tainimi, ka o ku toe moa detail sang, ai ngahi le koti, pe a ku iai e tui pe moe amanaki, ka pau e lava ke ma o popo e tau ngā ue aki, ai polokalama koe ni o ACMSA, i hono le koti kia e kau me mipa, e lava ke toe lele yange, ai palani ngā ue pe mohono whakatu utu. Ka ke na e lava mai e program manager ko ia o e project i, Adrian Rafael, i aho wanoa ki aho wataha o maasi, ne whakahoko ai e training, pe i he tolu taha o me i he wanoa wawha, na nau whakapasai ke o mai ai konga e tokoni, ke tokoni ia ke fo i sistemi ko ni ke lava ke whai mo tau ngā ue aki, pe a tau wanga maheni ki ai, ki ono ngā ue aki pe mono tauhi ai, o re koti o siasi. I au tā tolu ke hau ano me wanoa wanima, na i henia e project manager, Adrian, Pastor Adrian, pe na ne whakahoko rewa e training, pe ko tui na e lave kotoa pia ngai vai whanua lalahi, o ko Tongatapuni, ka e kau mai ki ai a eua, pe a pehe ki vavau, pe a moha pai. O training e kau kalake e siasi mo nau ngai kau tokoni, pe a pehe pe ki he kau whaife kau, ko hui ko si o loa, ke lava ke nau mahino, pe a tau whenga we aki, i hono ngā we i o polokalama koe ni. Me bango koe au mai ki he aho tolutaha o ka topa wanoa wanima, koe me mipa ene taha afe fitungeau fituhiva, ko tau osianga re koti ki he Jordan
ki he ACMS pe ko proklama ko ia o ko manager ai tata ko ia o e kau siasi au fitu. Pea koutui o whai e ngāu e lahi ki ai, nean ko piset pe ia e whaango fulu maua ko o si whakahu, kau whai pe kore pe mo amanaki, e to koni pe ai kāinga lotu ke ave ai ngahi mea au fie mau e he polo kalama koe ni ke tau lava whakakakato ia i he waweta. Koutui o gai palani ki ai ki e tau whoou, e whai e toi mui mui i atu, pea mohono train o e kau kalake, pea pehe ki e ni ihi ko ia, ke nau whakahoko ai polo kalama koe ni. Ia e taha ngai polo kalama mahu inga pe, anda i he tawhaak whakaskeli tarina e whakahoko i he tau koe ni e nima, i he wanoa hua whaana e whakahoko ai training koe Ed Safe training. Pea koutui ngulawei pe ko Dr. Elizabeth Manson, ko ia e tokotana nehanga whakahoko ngai training ko ni, o lawe monu ia e kau whaifikau, kau admin e ngahi ako, pea moe nihi ke he pena o si whakahoko kia e training, ko e whakaamu ke tau mau haatakai, pea moha ngau e anga o kumalu. Malu ia e tau whanau, malu ia e kau ngau e moe nau ngai totonu, i e polo kalama mahu inga koe ni, o ku unu kia e siasi. Pea koe pea manaki moe whakaamu, e lava ke hoko hoko atu, ahono whakahoko e polo kalama koe ni, ki e ngahi kolo, ki e ngahi siasi, lo kolo, pea pehe ki e ngahi potunga au e ko ia ai siasi. Konga no whae ki ripoti koe ni, kou tui o mau inga pito peke tau sio ki ai, koe mission statistic, pea kou tui koe taha ia te whitoi whatongia ngā au e whakaskeptari, kono toka ngā e tau ngai statistika. Kou tui o ku whakaamu i he tainim, kou tui koe kau whakafofonga pea ki mou tolu, kau kulahi e ngai siaso koe ke nau ilo e nau tolu, koe hae status, koe hae tuunga ku ke iai e nau ngai siasi. O ku nau company, pe ku nau organize, pe ku koe hae tuunga ku nau iai. Pea kou tui e risi koni kou hanga o atu, na o si taria e he komiti lahi, i he tau ko o si he taimi ko ia na e whakapapau i mai ai ke oange ke whakahu ke ACMSA, pea na e o mai en koe online pia mi he komiti lahi ko ia, o whaia e sio ko ene tuunga lolotonga o e ngahi siasi. Pea ko tui mahu inga pito ke tau lava ilo, ai ngahi siasi o tau i he organized church pe e taha ono. Pea ko tui ko e lisi ene ngahi hingoa e ngahi siasi, o nau anta he kategori ko ia. I kai ko ia pe ko ngahi siasi kampani, ko tui o kuia e siasi e taha fitu, o nau anta ai. Pea ko tui mahu inga ke hanga o ilo, e kuia e ngahi palani, na eke mai he palestini ko eni o unioni. Waha ngahi siasi o mou palani ke hiki hako organize, pea makata pe pea mo e palestini e misiona, ka matanga. Kuia pe ngahi siasi o amanaki ke toe holo ia me organize ki he kampani. Pea neongo kai ko e whakaamu ia, ka kuia e ngahi tutu uni a ngahi mea to tonu ke au ke ngahi siasi, ke recognize ki nau tau ko organized church. Pea kuia e ngahi mea ni iho kuhoko, o whakaamu ke tau lava o toi whakalahe tau ngahi organized church, e taim ta tau whakalahi mo e tau ngahi company, pea pehe ki e ngahi branch Sabbath school, o kumahuinga ke hanga ilo. Ko tui o ku iho pukire tipe, ke toki sio whakalerei ki ai, ko hea tuunga o kui ai ho siasi. Ko whianga to o mai e whakaukau koe ni, ko e taha ne ki statistika ko to o mai me Jordan report system. Hau pia me wanoa waono, o whanonga mai ai ke wanoa wanima. Pea ku asi ai ko e lahi e ngahi siasi company, i olunga i he wanima, pea ko ngahi organized church e ni lalo. Pea pate tau sio ki ai i he kuohiri, na e au ia wanima. Kai fo ke unga au e taim ko epa na kai ke uilo ko mea pia kuhoko, ko mea kou o mai he system ko tau hia e ngai information ko ia ni ko hanga presente atu i muani. Ke tau sio ki ai na e kuonga na e o ua ono, a ngahi company i tongani. Pea lere mai na e tahaua, pea rako tahanima, pea to e tahaua, pea whanonga mai he taim loloa, i he taha ono pe o e ngahi
organized church I Tonga ni. Ko tui o mahu inga pito ngai fika koe ni, he lawai ke tau sio hange koe whehui nei whai he Palestinian Union ni, koe hangai sias o mou palani mo whakatuutu ke nau hiki hake me he company, ke nau hiki ki he organized church. Pea ko tui, koe mahu inga ia he fika se te stika koe ni o ko atu I mua ni. Hoko ki a ia o kuia he membership changes. Ko tui koe ngahi wheriuri waki koe he me mipa, e lava ke tau sio ai ke tau ilo e fika. Koe ne ngahi mea o ku asi I he e tau Jordan, I he rekoti koe ia e tainimi, kuia he me mipa, I he kamataanga, pea mo me mipa I he osi ai tau. Pea ko tui o kuia I lewa I loto, o kuia he ngahi mea o kunehanga, koe ngahi uhinga ia tupu ai ki o lunga e siasi, ai kau me mipa, pea iai pea mo ngahi uhinga o ku holo ai ki lalo, ai ngahi me mipa. Ka pau te tau sio ke ngai fika koe ni, koe lahi taha e ngai mea tau ripoti koe ia ki he unioni, ki fisi pe koe polo kalama koe ni o Jordan system, o tau ave pe e tau baptaiso. Hoko he tau, koe uia koe ke mahino ia ke kau kalake, ke nauhanga whakapapau, o kuia e kau profession of faith, o kuia e kau letter receive, o kuia e taha transfer ini mai ke siasi. O kuia e ngahi mea makatuunga, ku uhinga ke rekoti mai, I he ripoti a kalake, ka pau te tau whakatongai, o ku lahi ange pen noa. Tu ke pen mate, ta osi ilo pau e tau tolo e mate, te tau lava sio koe wanoa, na mate pe taha na rekoti ai. E ti peni he ripoti, ai to tonu me ngahi mea koe ia ku o mai. Mape te tau wheu, pe hau mai ke wanoa wawha, o le kote na toko uafana e mate ai siasi. Koe mahu inga ngahi fika ko ni te tau lawai o sio ke ngahi enkolo ke te tau lawai o ilo ai tunga moilere siasi. Te tau lawai o ilo ai lahi e whehikitaki ko ia siasi. Maka tuunga I he ngahi se te stika ko ia o kulawa ke re koti. Neongo te u tala atu te kiai ke lava ke pehe kua maa o popo ke kakato e ngau e kiai ai potunga au ko ripo ke tafaaki ko in whaka sekretari ka guai pe tui mo a manaki. I he tau e nima ka hoko mai e lava ke to e sayang e hen. Ka haene ngai fika mauinga pito ko ia ngai tupu ko ia e siasi. Ka pau te tau sio me he wanoa wano o ku mau pere koti ko ia I ngai sistemi whaka statistika ko ia e siasi. Pa ko hanga pe o atu e kalafi ko ia ke tau lava sio ke ia ngai tupu rekina e siasi. Ha umai ke wanoa wanima I o katopa na tawau ke wha ua ono wha. Ka mumana tui nau talat ko ACMSA ko e taha afe fitu ngeau fitu nima pena e lava ke re koti. Ko e foi kepi ko ia te tau whehui o kui whe kau me mipa ko ia. Ko tui e lava ke tau ngau e whakata whetokoni aki ke tau lava o turi ke tau mau. Ae anga e tupu re kina siasi tau fia pe ua e tupu. Pea me he ua hafe ua no e o whanonga mai he ngai tau koe, ka tau lava e o sio ke tuunga kuia e siasi. Neongo ku ke iai pe, ai ngahi mea ke whakatonton, mo ngahi mea ke whakalelei, I he ngai fika se te stika e siasi. Ko hanga o mai e ngai tau whaka Quinquennial koe ni, I he ngai tau koe ko tau situa. Ke tau lava o sio, ko e ne ola mo e fua e tau ki ngā ue o kwhai. Ua noa tahiwa no ke ua whe toko whangeau fitu nima na ere koti na nau papi mai ke siasi. Toi hau koe ke ua noa mātaha ke ua noa mānima tolu ua taha pe. Pea whanonga mai e ongo tau e whaka konferenise ua koe I he ono ngeau tātaha, ono ngeau ua. Pea koe tau malunga taha pe ni he ua noa taha ono ke ua noa na ea ua e tau kau me mipa baptaiso ki he ono ngeau whawha. Pea I he tauni o ngata mai ki o katopa na kulave koe ki ai, pea moe konga koni o Tisema, ko tui toi pe tau pape taha, e whakahoko heni he tau polo kalamba koe ni, ka koe whika ino tau o siau mai ki ai, koe ni mangeau whawhitu. Mahino pe te tau ki I pilou he, ka kunehanga challenge ki tau tolo, ko haa mea ku hoko, haa mea ku holo e tau whika, mahalo pe na kai ke tau whaiho tau ngai whatongia, o makatuunga e holo koe ni, I he tuunga o kia I tau kau me mi papaptaiso. Hoko ki ai ko whaambeke o mai ki peseti koe ni ke tau lava sio, ku lava peke whai e sio at, o kia ngai wheitu, o ku iaiho nau whoaki ke he kumilau maari e.
o ia ile mo ngai feitu mahalo pe nau mau e paanga mahalo pe nau mau ka kai ke nau lava ki nau tolu ke kumi halau maria ke tanaki ki he tau church growth and I love ke pa esteni ke anga tupu ko ia ai kalafi ko ia ai siasi ko Tongatapu ruaki mahino pe ko vahenga ni ko ka matai I toko mololo fononga ai he tawhaki ko ia ko pesete ua fitu e nau contribution ki he tānaki mai o kau baptaiso ki ho tau siasi pia mahino pe ko konga ko ni Tongatapu wa o kuia ia Beulah ngari ko e sosi lai taha ia ko o mai e kau baptaiso pia ko tui o kuia e konga ko pesete ni matolu pia beheki vavau pia moha pai o kau ai a eua pia moyongo niwa I he tawhaki ko ia pesete tahaua. Ko tui te tau sio ki ai, ka tau whakaukau, o kuia e pore. Ngari o kei maulalo au pito e peseti, o e kumi lau maari e he ngai feitu ko ni. Mahalo pe to tonu ke to e whakalahi, mahalo to tonu pe ke tau to e whaiha tokanga mawahe, ke o tau tefito I whatongia o hange ko ia, ko e kawehinga e tau konferenisi ko ni, ke tau aluhe misiona e o tua, ka ko misiona fisi mua, ke whakamoui halau maari e, ke pureanga e langi. Hoko peki ai ko whihanga o mai e population ni, ko tui ku o mai penni, na lave peki ai e reporti ko ia e unioni, pia ko taim kana ku si ai ko ki ai, e reporti ko ia mahu inga ki au. Ko hea toko lahi, toko taha sias au fitu, ki he toko taha tai siasi. Pia ko tui ku wau mai he whanonga mai, pia me he wanoa, pia mo he wanoa wataha e tau whakonkunium ko ni o tau wau mai ko ni ki he wanoa ua wha, ko e toko taha ki e toko uanima. Toko taha ke uanima ko e te lava pe ke upehe o ku totonu ia ke taha ke tolu ngofulu pe wha ngofulu. O whakatatau ki he foi toko taha afe fitu ngeau fitu nima ko ia kuore ko te ACMSA. E malava pe ke hoko e fika ko e ke ne toi hanga o mai o alu pe ke tau toko taha o kuiai ho kavenga ke lotu ki ai o kuiai toko uanima pe lahi ange o totonu ke tau ngā ue ki ai ke nau liriu ke nau hoko ko i kau aho fitua ki nau tolu. Kai ke, konga ono ni mako fie o mai pe ko ngahi pore peeni o e ngā ue ko ni ko tui o ku mahino pe ai human resources kai ke lava ho tau wifa panga ke o mai hakau sekretari e tolu pe ua ke nau lava ngā ue tau te fito ki ono collect o ngahi information ni tau te fito ki ono whaire o e tau ngahi rekoti, pia kou tui ko e taha ia he pore, ko uhi ko I kai ke tau mau hakau ngā aue, toko lahi. I kai ko ia pe ko e taha e ngahi pore, ko e commitment ko e tau kaukalake. Mea pango pe ko uhi ku ia e kaukalake, nau whaito tonu au pito, nau talangofua ki e ngahi mea ko ke o mai. Pia ku ia pe pia mo e toko lahi, o kai ke mahu inga ia ka nau tol koho nau ki whatongi ia ke ripoti mai. Guia ripoti I he kuata kotoa pe. O guia e taimi ke rekoti he sapate ua mo he sapate fitu ai me mipa nau mau lotu he siasi. Tā mea ko whawhatonga he taimi o ko mai anga ripoti ko ni pau pe he puri e kau aho fitu ki fe. Sapate ua ko toko whaafe ko mau lotu ko toko tahafe ua nge au pe. Mahalo pe ko toko hiva ngeau pe mau lotu I tongani katoa I he whakatatau ki he reiti ko ia o e population pe ko e toko lahi ko ia o tau siasi. Ai aku ne hanga pore I tau tolu ke lava he ngai fika ko ni ke ne hanga o maika ki tau tolu ka makatunga he commitment pe mo whaito tonu e kau kalake ke nau hanga o ripoti mai. Taha I he ngahi challenge I he ngau e ko ni e ACMSA mo tau unu atu ki ai Malo pe guai ni iu nau pe, koe ke ha internet I o mau ngahi motu. Mea pango pe koe ripoti e tanim tala mai kuo o si staring ia hapa ia me motu ko toa pe. Pea kuo si whamoni kai o lui ofisi koe mau ngahi sum, ai kau whai whe kau o whai lava le rei pe sione, pea mei whakakai, lava pe pea moiongo tangata pea mei niwa ke o mai. So koe kau kala ke, kai ke tonu ia ko hato excuse, ke pe mata kai ke mau internet ia ke senia tua e mau ripoti ke transfer ai e kau me mipa ko ia o transfer holo kai ke ta e ngai pore ko staff turnover ko tui ta o sianga pe ta tolo ilo ka pana mo usio ke konga ko ni ka ngau I ofisi
nofo ate skeltari koe, huma skeltari koe, pe toi nofo atu pe hoko ate skeltari ta, hoko mai, koe nau wheriuri waki koe ia, ko tui koe taha ia ngai pore, o e ngā au e koe whakaskeltari. Kai koe ia pe, mahino pe ka tau tolu, e pore mo ilelei, e ta whaaki koe ni e ngā au e whaka neongo e toki ripoti ai e tare kita e health, ke tuanga mo ilelei koe ia kau whaiwhikau, mo tuanga mo ilelei e kau ngau e asiasi, ko tui o kuia e pore, i he ta whaaki koe ni pe. Kai koe ia pe, koe financial, mahalu mau loto ke whai e training i. Kau kai kia paanga whiunga ia pe koha patseti, ke lava ke whakahoko a ke ngai whatongia koe ni. Neongo was whai, ai talanoa ke ta whakpaanga hange koe ia koe whakaamu, ke lava ke address e ta whaak koe ni, ke whakakakato e ngai polokalama koe ia, tau te whito ke kau kalake, pia me ngai whito ke. Koe pe mea whai sio ke ai ki mua, pia moe amanak, ke toi whakamalohi pe ta whaaki administrative, pia mono promote pe o e transparency, pia moe whetahui aki e whaito tono aki ono tauhi o ngai whengau e aki ko ia, pe he ki ono train o e tawhaaki whakaskeltari, ko tuing bau inga pe neongo o hufo mai koe ni assistant administrative secretary, ka kune kei whembau pe train, hange pe ko ia koe lawe na oho vare pe, ono ui au ke whatongia koe ni, nai kai ke uako whakaskeltari. Mu whakamore pe ka pau kou tono no, o kou kei turi pe, o kou kei whai whainga pe ke ulawa, i he tokoni mai a eki, ke whakakakato e whatongia koe ni. Kai ke whai pe whakaam ke lava whakakakato e ngā ue koe ia ke ACMSA, pia kou tui e tau whoogu, o si whakakau pe he mau kore koe ia e patseti ke whai ha tokoni, kou tui o kai ke whai ngofua, train e kalake koe tauni, tau whoogu pe kua mōwhiri mai motore kalake whoogu. Pea koutu e kwhai e whakaam ke lava whakakakato. Pepe ke ta whaake e safe, o kwai pe amanaki mo e tui, e lava ke whakahoko e training koe ni ke au, ke ngai local church, a hono whakamamawhai, mono whakamahu i ngai, o e malu mo e hao, pea mono malu i koe ia, o e kau e whanau, kai tau te whito ke whanau, pea mo e kai ngā lotu koe ia e siasi. Pepe ke ono tuaki atu, o e moilelei, ke toi whakalahi lahi e taimi, ki e moilelei, ai kau ngau e siasi. Taha ki whakaukau ko whihanga o mai ki he whakaukau ko ni, whelawei pia mo e way forward koe ku unu ki ai whika whitu, pia ko tui o kwai pe tui pia mo e manaki, e lava ke hoko e ngahi whakaukau ko ni ke tau unu ai ki mua. Taha ki konga whakaosi ko ni o kulawe ki e konga ko ni, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ko tui koe taha ne kawei i he vesfo fola whakaloto la. He kai ke lava ia he malohi. He kai ke lava ia he taukei mo poto. E lava pe ia i he mafio e otua. Pea ko tui koe taha e ngai mea whaamu ki ai pa esten lahi. O mamani i he tau ngahi ngā ue koe ke whai. Pea ko tui o whai amanaki ki ai ta whaak whaskeltari. Ke whakaloloto pe tau moui i he fola e otua. Pea tau tu taula e tau tui, pea tau focus pe ia sisu, pea whaia e tau ngāwe, pea ko tui ko ngā uhinga pe ia, e lava ke nehanga unuaki ki tau tolu, ke tau laka i ki mua. Whikawalu e ki ripoti ko ia ko watu toi pe, si i pe pea kakato i ripoti, ko whakamalo pe. Ko tui ka ne tae oua e kau taki pea me SPT, kau mai tokoni a skeltari pea me he unioni, kau mai kau tokoni ko toa pepea me tawhaak whakatataki, nei kai lava he tawhaak whakaskeltari ke whai o maungai whatongia. Ka kou tuina siai pe taimi, nei awe ki mautolu, skeltari pea me unioni, ke mau o peo tauto e ngai whakataanga, o ako pe, o sio pe, pea mau to'o mea i hangai mea, e lava ke tokoni ki he ngāwe. I kai koia pe, ko whi whakamalo ke tangataiki paisteni, ange koia ku lawe ki aina, ne tataki mai e tau wanoa ua taha, tok whetongi mai he wanoa ua, ka koe ke whenga ue aku, pia moe pātna, pia moe whaiwhikau koe ni, o hoko pe ne tataki, pia moe ne toko ni, ke whanonga ai e ta whaaki whakaskeltari. I kai koe a pe whamalo heni ki he kau skeltari kotoa pe, nanau ngā ue mai ki mua, aris, kau maa nofo, pia pe ki a whotuika he lorotongani, whamalo la, pe ki kau tare ki tā, kau kalake o ngā isiasi,
Kau mai taha ko toa peo ku ke o mai ho toko ni pe mo pou ko hui ko ngau e ko ni ka kono whakaluku fua pe mahulua ke ai ke lang ia pe o tua i e taunga hi ngau e ko toa pe ko ene ki kau ngau e ko tui te ke lave pe ki ai he booklet o wasi atua e kau ngau e lolo tonga ko ia ai ulu i ofisi ta e mea ko fie lave ki ai ko hui ko kau ngau e ko e bongbong ko toa pe o whai e loto e kau ngau e. Hono huvia, ai ngahi mea ko toa pe. Me kamatanga e tauni na maulotua, ai konferenisi ko ni. Anau tange e kau ngau e. E iai e aho. E ose konferenisi ko ni te tau toi tau tu pehe te pire tatau. Ke tau hanga ke ekipa tau whakamalo. Ko ne tari loto. E mo ne tokoni. O whai ke lava i o hoko, ai polo kalama koni. Tako tui ko ki kau ngā ue pen, neongo pe ne toko si i, neongo pe koe haeanga e tau sio ke ni ihi koen. Ka koe matai koloa pe mo mahu inga, i he aho kotoa pe, o whai ai hanga ue ki office, o nau pe luki o nau fofonga, ke nau hanga lotua, ai ngā ue o tau whai, i he tapa kotoa pe. Piang pe o whamaa popa ke ki whakaukau koe ni, ongo lea pene o ko manako ki ai pau whakaukau ki ai ke whakamao pōpua ke ki whakaukau e ripoti pia me ta whaak whakaskeltari o pehe he pene a kaunanga pehe si tā waluhiwa angels of God keep a faithful record of every act mahara pete ke pehe mai aon skeltari ko hongahi tata ku halaia mau ke mo on ka ke iaha tātai e tonu pe hao haoa. Mahalo pena iaha ngau e leleu ka ke le kotia e skeltari. Kau talamai ka ki tau tolu. Koe kau angelo whai to tonu ai o tua. O nau hanga tohi ho ngau. Pea ko tui ka le kotia pea moe. Mahu inga ia ka te tau tolu he ngau e kon kua ui ki mau tau koe ngau e whakaskeltari. Koe ngau e peke tau he ngai le koti. Koe ngau e peke whai e ngahi misiona. Ke whai e ngahi ngā ue ke ngahi tapa ke kua whakakouna, pia hoko ko e mau tefto ngā ue mo e whatongia. Au whakamooni he whakaukau koe ni, ke kau ngā angelo ai o tua, o whai to tonu e nau hanga ki nau tolu, o re koti e tau ngā ue. Pia ko tui ko toko taha pei au tau tui mo tau whalala ki ai, au kone hanga o mai. E toi a rakte so nai ka Vaini mā pia me vesi wa wha, faithful is he who calls you, and he also will do it. Ta koe mea ia koe ko haku ngā ue ia a. Koe o tua whai totonu na ne ui au, koe ia peia kune toi whai ai ngā ue maa. Pea ko tui koe whakaukau ia, o ko mai he pongpongini, pea moe whakaukau e ngā ue whakaskeltari, pe koe hae tuunga ku iai e kimbo tua engineer, tai iloa koe. Ka koe kulotu mo e whakatauange, e hanga he iki o mea ngā ue a ki tau tolu, i ene whaunga, e hanga tāpua ki ai misiona au tau ngā ue ki ai, pe whakatupure ki nai ene ngā ue i mamani, pe moe teu o tau whai, ke hao ke aho, e ha ere mai aho tau eiki. Ofa ke hanga eiki o whai tāpua ki na mau waipe ki mautolu he o tua mafi, pe kene hanga o atu ka te ki mautolu, hanga hi aho mālolo, whatatau ki he tūnga au tau iai, mālo abito sea. Alo, ki paspasi i me skaitari i mre ripoti. Yep. Malo a sekretari ko report ko sekretari ko pau ke tautari ke he ko report e sekretari mo record ko report e tahi panga ko nga report o pass ke unioni pass ke division na ko no nga ko nga u statistika ko no pass ko ni e fe ma obito ke tau fa pau ko report to tonu ni ko e tau nga we tonga ni ki mo ke tau hikini mai e hono tale report e sekretari ki whakatatu mo tolo tapeu ke ha mo feu ia mo comment mai ke report e sekretari e whamaro sekretari ngau e whawo wha report ia tahu ia hane feui ia hane comment mai ke report e sekretari
mo ki whakakau pepa mo to ki humeka o ki kamata ea ko e programa kana ko e ACM ma ko na ACMS ke ko to tolu ne hawa tangata ki tongani o whalere programa pa ko e whatatau ki o ripoti teu tahafe fitungia o fituhiwa kau te ke mau mai ka ko e ripoti ko e o e whakakatoa me mipa e siasi o ku whiunga mo e whaafe. Whaafe uangea o wanofa. Ka koe whaitahawhe ko ni ko me me koe katoa e whangisiasia ko ni Tongatapu nau katoa na tore tahawhe whitungea o kona o kosi e ACM. Aia mahalo pe na koe whika totonu pe nia me mi patongani. Koe whawhe ia koe whai whika tupu aia ne whaohe kautama he kohiri o whakotu ai. Ka kono monia ne mahana koe ke anga pe e ku ki whakaukau ke toki fuafua mai pe koe ia ki ai. He ka pau koe tokolahi tahe tau me mi pau ki Tongatapu ni. O koe pe ke hanga mea i pe koe siase fiha i Tongatapu ni ku osi oange nau leko tia na toke ACMS. Nana koe fua totonu pe nia me mi pa koe tongania koe whaafe ia o kai ke totonu ia. Pakapau koe fua pe au totonu. O totonu pe ke tau whakaukau o e mai holo e whika ki la loka e tala pe tala. Koe whika totonu pe nia o tahawhe tupu pe mau me mi pa matoria. Pea ka whakaukau Indonia ke holoki tautoria me misiona o district pe seange pe ai pe mea kou totonu e whika. Ka koe anga pe ki whaafuafua atu e anga koho sio ai lahi koe ngai siasi nana koe whangi siasi kou teke ki o mai koe me mi pa ia o ku hongo furu pe mo tahaua. Heke ke naona tolo ai hake ke a o whaafe. Koe haa o whakaukau ke. Malo bito sea. Ko tu ku ai pe ngai fekta ke ku fai e sio ki ai. Ai uhinga pe mo tunga ku ia fika ko ni. Ko tu ko taha e ngai fika ko o ku nehanga ave tau fika ke maalunga nge ko ngai fika ko e kau papi pe me Beulah. Ai ko papi tau pehe na papi to ko no ngofulu. Pe nau fok nau to ko na ngai kolo ka ko se ave no ngofulu ia i ngai tau mai ko ore ko tia i tau me mi pa. So, e malava ke hoko e ngahi difference ko ia, ai foki ko ia e whanau ako, mo kau papi ko ia, ko ke tau lava tauhi lele i, ke hoko ai ke kau ia i ngahi uhinga o ku iai. Kono ua e uhinga ko ilo, o gai pia me mi pa ia ku missing. Toton ke tau kei rekod pe foko e tau me mi pa ka tau ilo na o si papi pe, o mai pe hingoa he risi, ka tau o whai hanga au ke missing. Ai ko rekoti ko o mai ko ni he kau kalake tai ni ko foi kakai pe ko ke lotu ko ai ka ngalo ya na tona e pape to ko fiha pe ave fika e ko ki fisi o kau ai tupui ki olunga kai puri ni hia ko o ku ka ko uhinga fo ko fa frampe fa fai pe no tala ke kau fai fe kau ke na ngau ko ta e tau polisi e tau menuolo ko ta te fitoi fatongia e poate ke siofe me mi paisiasi which o nglahiang e taimia i ngai poate ko talanoa pisinisi ko talanoa nga uepe ka kai ke nau siof ko tau me mi pa ne fiha as fai pe tau kore ka hange ko challenge me ko ni fai ngata apito ke komite ka kala ke pe komite ka fai fe ka te ulea aki pe ko wi e wi impact ka fai fe ka ke nau fai e foi ka pau te nau priority i o te nau lava ke nau o mai ka o kuiai pe time o kai ke lava ke hoko ngai mea ko ni pe ko tu ko taha ia ngai fekta sea o ku hoko hange ko mea ko lava ke ai ka ko fia pe taha ngai mea nei o hake mau komit lahi ana ave tau fika pe ka ke au o ko fia pe ke present pe ko ha tu ngai ai ex kai ke hepe o tau ave ata totonu ko ia kuiai nga we he tai ni mi pe ko ai pe mo fanki maina whihalaki nei hoko he ACMS o hanga he kautama i Amerika o hu e kau me mi pai ane iafu i havelu. Pea whenga rewa e whai whekau koe ai kalake fotuika ke toi transfer pe ke kau me mi pa vavau ki vavau
ko hui ke iai aere ko te ai koe pe whangaki I maina mistake o hoko pe he sistemi ka koutui o whai e whainga ke lava whakatonu pe hange ko mea koe o whai tung pā ke ta whaako ni ke tau whoou ke lava ke mautoe vilo ke ngai siasi mo kau kalake ke nau whakama opo mai hingoa e nau kau me mipa o koe puri a haua pe a taha pe a kai ke toe lau ia e koe me mipa siasi pe koe pe whok mo e whehiki aki tai transfer takai holo nau whaam pe ke tau wau ka tuunga ko e le ko ti ka hau hata ke aha ne tohi whangongo le rei e whai pe ia pe mi office ko taha ke peo ko ki aso i ngoa siasi alo kume whai whekau ko ia mu siasi o lahi apita ka kai ke ia o nau o mai o ngau e ake siasi kau kai ke nau fie loto nau toke aso nau ingoa I he me mipa ko ia e siasi kai ke sea maha pena kutari ki whakau kau ke ilahi pe mga efekta ke kau mwone apita mea ke lave mai ki ai ngari ko e tuunga to tonu pene o kau mau lotu I tongani o wau ke tahafe fitunga au tupu kau whai pe ngā aue ke whakama opo e ngahi whika na tau ospasi e ngai tau ia ki mua accumulate ai tau kalafi o wau ke tuunga koe ai a pia kau tuine ai pe tau pehe ki mua na lotonga pene malunga shop koe ki la maka taimena e whokea tau ofisa taha pe ka kau tuine a pehe pe tuunga koe ka koe hange koe lau pasten ko e sea ko e tuunga pia ki mea ko lava tari atu he tuunga ko ia malo Pambuto ki CFO pe ki he lisi kona e company mo e siasi hoko ko tu pe na huinga e fehu ia e tangata ki preseni o unioni pe wia hanga he fotu tu ke whahoko e whangi siasi company o whanau ane po ke fuhiwa e lo tolu ane po pa ko soifau ki he lipoti o nau ke company pe ka koe fuhiwa ane po ko hiwa siasi hoko ngone ai masina kulawa qualify pe nau toke nau siasi hoko a ke fuhiwa pe ko ane po ka koe kore pe ke ai pe mua ki whangi fotu tu ke alu ke ngāwe ki tupu hake alo ke whangi siasi company ke na hoko siasi hoko. Mara pita sea kau tui ko i tokore peki ai ko siasi malapo kau tui ko si au pe nau me mi papa ko tunga financial law ko si ai pe ka kau tui ko ai pe mahalo e palani ai takilo tu pe tunga falau mari e penu ke fai ke toka mai. Malo. Tea te feu I mai nei hikirima mei mui ke katako mea mai ki he maika ayo Malo, tape pe mo e sea, tape mo e sekretari, pe voki e whatahanga o e lotu, konfrenisi ko eni o ku tauloro tonga whahoko. Ko tau te mui o whanongo mai ki hanga ko ia o e ripoti ko ia o e statistika ko ia ki he me mipa ko ia o e sesi. Peo koe newa ku ki tokanga ki he tawhaaki ko eni. Ko e taimi ko o sea whanau a ko he mei koe whanau ako o kulahi ai e baptaisa. Pea koe osi koe beiheni, o ku ame ki wheho nau hingoa. Whewheitu o ku puri ai e fwoi whika ko ia. Ne whainai hanga ue ki ai, ke lava ke whakama opo ai whika ko ia. Ko hinga lava transfer pe ke ame ki seas whakakolo ko ia o koe ki tahine mo ki tamisi I. Koe angai e kusio a koe he koe sio whakanga ue pe nie he anga o e ku tau ke ngā ue I he tau sesi. Koe wheitu ue ni o ku tokolahi tahai ai paptai so e me he tau ke tau.
Ka ka taimi ko aloi mawahe ai ki tam hine pe mo ki tam si mei heni. O kui fei hono hingoa, o ku nofo beia I he korisi I heni. He koe uhi ko se kaulama o transfer ko hui ke ton pe urapa I rewa pe tamatei ai fika ko ia pe me he pepa ko ia ai korisi. Na koe me o fai ai feto aki ai anga ko ia o ngawe. Malo abita. Malo Vakaua, skedari. Malo abito ki e toko ne whai o wha, malo abito ko tui ko e hange ko mena kulawe ki ai, ko e taha ia e ngai whekta o ku hoko ai e palparemba ko ni. E tā mai kalake ko ia a nei afu o eke mai wai kau papi a mispa, te mau hiki mai nei afu pe e, ko e haha ku lau, pau talang. Ka pau ko ki tā hine po ke tamsi kau lotu I utungake, hau he lisi a utungake. Ko hai pe ko ku bau lotu atu ki nei afu, te mauri poti mai ko hui e koe whuka siasa mispa. Pe ko pau pe ke hau he ngai siasa ko ia, pa ko tui ko e whakaukau tatau pe, o ku hinga ke ai a ofa, ke hoko e kau papi ko ni pe lava ke kalake, whengau ea ke kau kalake, ka pau ko e whanawa ko ko iang nau hau pe mi haasini, pe ko whewhitu te nau lotu ki ai, ke hau ai ho nau hingoa, ka transfer ia pe me ris. Kau toton ko e kau tui ko tae palparema risi ko ni a Beulah, na ko eke kalake a Beulah ko wheo mou risi. Ko e tari anga maheni koko o mahe kau kalake, na e pepa kalake, na e aure mo kalake ki mua pe a viviku ia. E aure pe mo kalake ko e pe a puri ai pe ia. Ae ko ngahi tari pe ia o mai he tainim, pe ko uhi ngai ia ko ki whaingata ai, a hono mui mui ko whe ngahi tūnga kui ai e ngahi ngoa koe ni, ka koutui e kamata atu he ngahi lere atu koe ni, ka paguaha kau papi Beulah, e whakapapau e ngahi siasi lokolo, ka pau nau iai, pea koe toe ngā pe e hiki pe I Beulah ni, ki ha wheitu te nau toki ai, tau te whito ke ngahi kolo koe ki a siasi, ka koe ke ilo pe lotu ki whe whanau a koko ia. Malo apito sea. Io, malo apito whewhekau, koe whakaukau matua ki mahu inga apito ana. Ka koe whewhekau e o Beulah, koe whewhekau me Papua New Guinea, mahalo tene ha o liriu e ngau e kau whewhekau koe na mai ki Beulah ni, ke ave hi ngoa koe kau papi o ave ko nau ki kolo, o talange kau whewhekau koe ke nau mui ia. To our new pastor for Beulah, the concern in here is that when students are baptized from here, their name is not given to the pastor of wherever they come from. Those other Tongan chaplains who were before you never done it before. But since that you are new here, you start something good for Beulah. Those that you baptize, you give the name to wherever they come from and ask those pastors to follow them up. Malo. Usai hai mo to Papua ke whalelei ho bunga awen. Malo. Malo kei te ha te whehui ki he report e skaitari, whamalora he skaitari I he report I whafofu, pea roto e peki ke hanga hau tua whai tāpukina koe. Tau voti pa te koskoa ke uia ta tāke hao loto ke tau skaitari. Ko ia peo kuloto ke tau tari e report e skaitari, pea hiki hako mou ki kāti ki olunga kataki. Maro, ko ia ku oppose, ia, Malo. Kore ki he whaiwhekau o whakakai. Kātak whamoremore o mea mai ke mai kā o lotua e tau skeritari. O e siasi penu māu mai nau reko o ti ke he ACMSA. Au kore ki eki ha o lotua mai e tau skeritari. Taulotu, o tua mafi, koko koe mau tamai whakahewani a whiana. O tua koe ku tāpuha, pako o tua ku ke tokai maananga e ngāwe anga ku mau ui ki mau tolu ki ai. I e hoa kone ku mau hanga ki a whiana. Ko hiko ngahi ngā ue mo ngahi ripoti ku lawa ke whakahoko. O mau whiawhia he mau whanong, pa mau sio ke he mea ngā ue a ke a whiona o tamai o eiki. Ka koe mau kore pe ke a whiona. Tuku pe mua ke hanga o whakamau iwi,
ke o mai hangahi loto ku poto mo ke whakawhonu aki a ho lau mari e maononi ko hui pe mo ngawe o ku ne hanga whakahoko ke langi ai pe a fiona mo te wai pe ho ngawe anga ki aha te ke toi whoki mai hifo ho lau mari e pa ke whonu he ne mo ui whakataha pe mo whakataha angani mau kore pe hua whaia si sukalaisio mau whambo ui. Amen. Amen. Malo vai vekau. Koe report hoko ko report e taipanga. We're gonna have the CFO doing the report. Pea lolotonga ne mea mai ki mua teu ne report i muki tua ke peo ki whao. Os koe patau hokot ke report i ke whengai ki os ki mua kai hoa tā. Malo. No, just standing up and stretch while you are doing that. Malo mo se mo no foi mai tau whakataha. Pea whamalo lahe atu. Mea pango peu ia e kau me mi pakon ke komit whiri te kei pe ke kakato mai komit whiri pau nau whekau pe ke nau hoko nau toria. Kau ki kai ke ongo rei e tau lere tau konferenisi. Pea whire komit whiria pea nau nau toria o whai nau ngai ngau e keke. Oilo peu lahe ngai moua kau ku hounga o pita seo mo mea mai no fo i mai tau whataha o ku mawhamalo lahe ke motor. E tau alue ke he reporti kona e tawhipanga. So we're gonna start off with the CFO's report and we will give it to him to present his report. Mr. Fraser Alekevu. Thank you, Fraser. Good morning. Is it still morning or lunch already? Still morning. Chair, church leaders, delegates and observers, it is my privilege to present the finance report to the 2025 Tonga Mission Session, the 16th Quinquennial Session, covering the years 2020 to 2024. This report seeks to show not only the numbers, but how God has provided and how those resources have supported the mission of the church in Tonga. At the outset, I should note that the figures are based on the audited financial statements for 2020 to 2022 and on management accounts for 2020. Three, 24. Strategic plan, and I appreciate the President's report covering those areas, especially the arena 4, financial growth. This report is based on
The report also supports the harvest cycle: prepare, sow, cultivate, harvest, and grow spiritually. And the I will go focus. So as we look at the numbers, we are really asking the question, are our financial resources helping us reach more people for Jesus in Tonga? That's the question. Very briefly, this is the summary of the report. Membership grew by about 8% over the 5 years, that is 2020 to 2024. We saw the trend presented by the General Secretary. Gross tithe went up by 35% and tithe per member by about 25%. So there is growth over the 5 years. Offerings to the mission are increasing, but are still small compared to tithe. The mission had surpluses in 4 out of the 5 years, with a strong surplus in 2024. Working capital and liquidity are now strong for the mission, although there were some years that it is tight. But overall, God has blessed the mission. But there are also stewardship and areas in governance that we need to improve on in the next term. So this is the trend for the membership. I won't dwell much on this because it's already been presented in the Secretary's report. But I put this one here because when I compare the financial growth is stronger than membership growth, which tells us that members are faithful in giving in Tonga Mission, and we praise God for that. Now this chart here, it shows us the tithe income from 2020 to 2024. And you can see the trend is going up. So gross tithe increased from about 1.4 million. So that's the orange and the blue combined. Yeah? What you have in the financial statement at the back of the report gives you the retained tithe only, which is the orange. But the gross tithe, 1.41 million in 2020 to around 1.9 million in 2024. That is roughly 35% growth. There was a small dip in 2021, but tithe has grown steadily since then. This shows that members in Tonga Mission have been faithful in retaining the Lord's tithe, even in difficult times. Because we know, post-COVID, from 2022 onwards, and then we had natural disasters here in Tonga as well. For that, we want to say praise God and thank you to all our members for their faithfulness. So this chart here just gives us the tithe per member. It increases by about 25% as well, from 363 to 454. It is low, compared to, if we do further analysis on this data in regards to the income, the average income in Tonga Mission, the type of member here probably is below the benchmark. If we at least 50% or more than 50% of the members are retaining offerings, tithes. This slide focuses on the retained offerings. Now this is the offering that remains in the local mission. They increased from $77,000 Tongatapu dollars to roughly 98,000 in 2024.
So the trend is similar to the tithe. However, offerings are small compared with tithe. And this next slide here is going to give us a clear picture of the gap between tithe and offering. So, as you can see, that's the total offering, and I've captured all the total offering, including the 50% that is retained at the local church. Now, this excludes any other offerings that are collected outside of the plan giving or the combined offering plan that we have in the church that we practice in SPD or in TPUM. So you can see the tithe and the offering, the bar graph at the bottom. So when we compare the gross tithe with gross offering with gross tithe, offerings are roughly 1/4 of the tithe. That is a wide gap between tithe and offering. And the picture is similar to many other places in our region. Members are very faithful in tithe, but offerings lag behind. This represents a clear stewardship challenge that we as a church need to focus more on. So as we plan for next quinquennium, this is an area where pastors, elders, treasurers, and stewardship leaders can work together to teach, model, and encourage systematic giving, systematic offering, so that our financial resources match our vision for the mission. In 2020, the missions accounts still included the school income and expenses. So you would see that there is a drop. There was a drop after 2021. From 2021 onward, the school moved off the mission books. So income and expenses both dropped. The resource center functions as a service ministry, not as a profit center. So we saw that in the report that the mission is producing its own resources here in the mission. The higher income in 2022 and 2024 is mainly from special offerings, claims from insurance claim from risk management services, and for the damaged properties during the tsunami, and donations for the new mission office. So we started recording those income in the later part of this quinquennium. Appropriation from TPUM and SPD also vary by the year, depending on the project needs and the strategic focus that the mission is getting the appropriation from SPD. This slide brings together all income, that is tithe, offering, other income, grants, and appropriations. So you can see in 2020, 2.46 million, and then it came down. By 2024, we've reached 2.81 million. So over the quinquennium, total income increased by about 14%, or roughly 3 to 4% per year on average. Now the key message is that while there has been volatility, up and down in the income, the overall trend is positive. It's going up, upward trend, and God has provided the resources needed to sustain and even expand the work of the mission. Income is only one side of the picture. The other side is how we have spent those funds and what the net results have been. So core
cooperating expenses have reduced after 2020, and you can see in that chart there. Once school costs were removed from the mission books or accounts, from 2021 onwards, the expense base reflects church and the mission operations only, rather than the combined mission and school operations. So over the quinquennium, the mission recorded surpluses in 2020, 2022, 23, and 24. So that's the green dotted line at the bottom. You can see only in 21 that the mission recorded a deficit there. But from 2022, it's been recording surpluses. The use of tithe, this is an important report that we present to the session. How is tithe being used? And this slide here shows the allocation of retained tithe during 2024. Now this is just in 2024. The largest share of tithe supports field ministry, pastoral, evangelism, and church programs. So that's about 55% if you add the field plus the evangelism. This is where tithe should be focused on pastoral and frontline ministry, helping to fund outreach initiatives and spiritual nature. A portion is allocated to departmental ministries and education support, which also contribute directly to the mission. And you can see those in the chart coming down. Together, these frontline and ministries account for well over half of retained tithe. Administration and support, you can see it's about 14% to administration and support services. These are legitimate support functions that enable ministry, but we continually need to ensure they remain small within the policy. The remainder is a surplus. That means the retained tithe is more than the expenditure, eligible expenditure for tithe. Yeah, so that means that is a very good report. You know, there is more tithe in Tonga Mission compared to the eligible expenses that can be paid, can be funded from tithe. And so that plus other income contributed to the surpluses that the mission has been recording. This is not an easy terminology, working capital and liquidity, but basically working capital is the ability of the mission to meet its commitment with the resources that it has, cash in the bank, and what entities or employees owes the mission, receivables or stock, those make up the working capital. Less any commitments, that's the balance. Liquidity is cash, just cash in the bank. So you can see the chart, the bold line, orange line, that's the working capital. That simply means that Tonga Mission working capital is above the policy level, which is the dotted line. In 2024, it's 18.1%, so that is really high. Liquidity, you will see that in 2022, it came down to 2.3 because the benchmark for liquidity is 3%, or 3 months. 3 months, that's the dotted line. And then it came down to negative 1.4% in 2023. But then it goes back to a positive, which is very good, to 9.6 months in 2024. So in terms of
working capital, overall working capital has grown over the quinquennium, which puts the mission in a strong position to absorb shocks and support mission initiative. Liquidity was above the benchmark in 2020, but fell below it in 2021 and 2022. So the key message is reserves are strong for the mission, but we must continue to monitor the cash flow closely, especially during projects, and aim to keep at least 3 months of expenses in cash or in liquid form at all times, while protecting our 6-month working capital buffer. And the mission is okay with the working capital. Financial health is not only about numbers, it also depends on good governance and strong internal controls. Over the period 2020 to 2022, the Tonga Mission's financial statements have been audited by the General Conference Auditing Service. The audits for 2023 and 2024 are still pending and will be completed in January next year. In the 3rd week and last week of January, it's been scheduled to audit 2023 and 2024. So the audit reports over these years have highlighted some recurring issues, including the need for better documentation and supporting records, timely reconciliation of accounts and key balance sheet items, management of receivables and payables, and concerns around segregation of duties, especially in a small finance team like Tonga Mission. This is a challenge where duties can't be completely segregated. To address this, it is important that the mission maintains an active finance committee and audit committee with clear terms of reference, regular meetings, and follow-up on recommendations. We must also ensure that restricted and designated funds are properly tracked and used only for their intended purposes. Ultimately, good governance and internal control are not just compliance matters, they are part of our stewardship before God. They build trust with members and donors, and they protect the mission from financial, reputational, and legal risks. So the next slide that I'm going to show is the combined audit opinion for the mission for those 2020 to 2022. So basically we receive a disclaimer of opinion for those years, and the main reason is because all the supporting documentation for balances and transactions for those years was destroyed by the tsunami. So the auditors could not determine whether the statement, and this is pretty straightforward in the reports that we get from material misstatements. So that's the auditor's report we received, and mainly because all our files, most of our files were destroyed during the tsunami for those years, so it affected the outcome of the audit. So we really look forward to the 23-24, which is really, we've gone past the pre-tsunami disaster that caused this problem, to have a better outcome in the audit. Let me now just briefly summarize some of the key risks and opportunities that emerge from this report. On the risk side,
there is a degree on one-off income, dependence on one-off income, such as special offerings, appropriations, large. These are blessings, but they are not guaranteed every year. So I guess what I'm trying to say here is the core income of the mission is tithes and offering. That is where we should focus on improving. Liquidity can arise when capital projects and restricted funds are not carefully aligned with cash flow planning. Recurring audit and control weaknesses, this is a risk. Recurring audit and control weaknesses, if not addressed promptly, could expose the mission to financial or reputational risk. On the opportunity side, the mission now has a strong working capital and a significant surplus in 2024, providing a platform to invest in mission. There is potential to grow offerings and planned giving, especially as members catch the vision for Tonga for Christ 2026. The wider TPUM and SPD strategies, including financial discipleship initiative, offer frameworks and support to build long-term sustainability. In other words, Tonga Mission is not starting from a position of weakness. Rather, we have strong foundations, but we must manage them wisely to seize the opportunities before us. Our priorities for 2025, 2030, or 26, 2030, and this is finance focused. First, strengthen stewardship education. We can develop and implement an annual stewardship calendar with training for pastors, elders, and treasurers to teach biblically grounded stewardship and giving, tithes and offerings. Second, grow offerings and planned giving. This includes setting clear targets, linking appeals to specific mission projects, and providing transparent reporting back to members on how their offerings are used. Third, consolidate liquidity and reserves. We should aim to maintain at least 3 months of expenses in liquid assets. So 3 months of expenses, that is about 25% of the total annual expenses in cash, in the bank. With additional reserves held for contingencies and future projects, rather than allowing cash balances to fall too low. Fourth, strengthen governance and internal control. This means active finance and audit committees, time-bound action plans for audit findings, and ongoing capacity building for the finance team and local church treasurers. Finally, we should ensure that mission and departmental budgets are directly aligned with the strategic arenas, especially in arenas 1 to 3, and the vision for focus next year, which is Tonga for Christ, so that a growing share of resources flows to frontline ministry that can have an impact on the community. These priorities will help ensure that finance remains an enabler of mission, not a constraint. So to conclude, God has been faithful. And I want to draw us back to the faithfulness of our God and the faithfulness of His people in Tonga. Over this quinquennium, despite the pandemic, economic disruptions caused by the natural disasters that we experience, membership has grown.
Tithe and tithe per member have increased. Offerings are trending upwards, and reserves and liquidity are now strong for the mission. The Tonga mission is therefore well placed to support Tonga for Christ 2026 as part of the TPM for Christ 2026 and to continue growing in discipleship, evangelism, and service. At the same time, the Lord is calling us to deepen our stewardship, to strengthen governance and internal control, and to manage project cash flows prudently so that no opportunity for mission is lost. I want to just give acknowledgement to the executive members, the mission officers, departmental directors, the finance team, Sela and Joshua, our pastors, local church treasurers, our schools, and our partners at SPD, Risk Management Services, General Conference Auditing Services, the union, and most of all, the members and friends of the church in Tonga who give so faithfully. Above all, glory and honor be to our Almighty God, who is our provider and sustainer. May we continue to be faithful stewards of all He has entrusted to Tonga Mission as we move into the next quinquennium. Let me just close with this promise of 2 Corinthians chapter 9, verse 10. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Thank you, Mr. Chair. This is the finance report for Tonga Mission. Thank you. Malo, ki paspasi mai tau CFO mana reporti. Yeah. Thank you very much, Fraser, for a very good report. It's good to see the work of here in Tonga. Finance growth is more than the membership growth. Right? That's very, very good. Whamalo ki he taupanga he report whaofof. Tunga whabanga Tongani. Pea ku whawa koe pegu hane whiui. Hane comment ki he report ai taupanga o ato whenga maari koe ni. Kawai pia ho whiui whakatonga pa whiui whakapalang mai pe koe. Elise, ka koe whiui whakatonga mai pe ke toki ririu ke he tāta. Whamalo at ke he tapaanga ina ni he report whaofa. Whamalo at ki he me mipa i he whak mea awha me wahanga fulu muhanga whakahoko. I he report koe ni, ok whakaha mai ka te tau tolu, ai tupu koe ai wahanga fulu, pia me he tau ki he tau ok tupu au pito ki o lunga. Ai ok tau wao ki he whoi tupu koe ni pese te tau nima, ai tupu koe wahanga fulu, o au mai koe ki he waafe uawha. Ka koe tau mea o wha, o ku tupu pepa moia, kau ke fu pehe ke fu tupu lahi au pito. Ai au wia e pore ka te tau tolu, o ku whea mau ke toe whakala malohi iange ai ngawe koe na stewardship, ke toko ni e tau kai ngalo tu, ke tau toi li e tau mea o wha. I tu koe ni koe wahango fulu fu wha o wha o pito, pea koe mea o wha, neongo pe ku tupu kau kike fu tupu ke whaka kawai o ngahi a whakamore ko whea mau. Pa i he ta whaaki koe ni oe mea o wha pea moe wahe hongo fulu. I he te usio koe ni ke whai pēsi ua tolu, aia koe mea o wha ku mau lalo au pito, ka koe, kau keke pehe ok tau tai whai toton, ka koe malu toton pe ke toi whakalelei, ke toi whakamalohi anga hono toko ni ki tau tolu, ke tau mahu inga ia i he mea o wha tatau pepa moe wahango fulu. Ka koe whakamalo lahi at ki he whakapaanga koe ni ai misiona,
ai finance ko na misiona he nau tokon ko ni pamenau tau ko ni ngahi leko ti pamemea ko ni he misiona ko hange kon ko lau kon ai atita o fe mau ke to fralele yang e tau hanga fai ko ni reconciliation to fralele yang e tau hanga tau hi ngahi leko ti ko na misiona ke ha ko e tau atita hoko o ku kai ke tau to disclaimer ko disclaimer fo ki ko tu nga ila lo ya ko ai ok tau fenga ke tau wa ki he unqualified ai ke tau wa ke tau qualify atau to ke unqualified ai he tu ko ni ai na pe ko tai pa nga ko tu nga fo ko ni dai mole ai nga hi le ko ti ko lai ta le ko ti nai mole ya he tsunami ka ko tu tai ni mi ya nga fenga la he fit he ta fa pa nga ke tau he nga le ko ti ko ya ko ki he nga ati ta hoko mai ku tau fa la ki mo o ku tu nga lele ya pito ke he fa kau e tu nga ko ne tau ai misiona ka ko me ape tau to ka nga ke ai hange kon ko la ta pa nga ko nga project ko o ku lele ko me fe mau pe ke to ka nga nge ko hinga ke ua affect ke ua si ai silini ko i he pangke i he ngahi time ko tau lele ko u project ko ni hange kon ko langa mo me ke o te tau hanga faka more ke lahiang ko hinga ke affect ai vahenga time ko lele ko vahe fe mau pe ke ai pe tau vahe he time ko ke tau fra tokanga nge pe time ko tau lele ko ngai me ko ni mau fulolo a palestine I thank you very much, Fraser, for this report that you have given us. Mau famalo ate kapiko, da pefo ki asela pa mo tokoni atapanga I misiona malopito. Malo Elise was just highlighting the fact that the tithe is increasing, so as the offering, but encouraging people to put more effort in the offering. Yo malo bito Elise algo que tau kahau ko ten hanga Tonga me ko fa pa Tonga ni ai aku mau inga bito ne fa ko la hi tau tol he tana ki ko tau me o fa ke te ki tokanga nge lere olunga mau pe fo ke tau ba ha mo fulu ka ko me o fa ko marpe na toton ke te ki riliu e tau fonga tanak me o fa ke kamata ui hingoa me hango aho Beulah ke ki whakalahi mai me o fa ke tau ki algo whakamamani ki lahi me o fa ke tau hauko whatohitapu ke tau wheri tau tole ri whapuripuri tau ku whalotolahi ke motol ke ri whapuripuri ko otua peung ni hanga whio I whe meo ke hanga li ki he tai me o fa ko tāpua ki lahi o mai ka te koe. Eke? Sione? Ya. Sia ko whamalolo to ho ngātu I he ripoti ko mai he tahipanga pe me he unioni whilawe I pia moe tūkunga whapaanga o misiona Tonga. Ya mahino ko ngahi mea kono o mai o ku tuunga whakapana I he unioni aya ku iai ngahi indication ke o ngahi mea to ton ke te whakarere I he tuunga administration ai misiona hange ko hano te great hangahi feitu hangahi officer ke ki ofi hake ki he ngahi misiona ke he pe ko sio ko ke tu unga ko vahenga ko ka ngawe o ke maulalo ai hange ka tiau hono compare pa mo ngahi misiona ke he ke fayange ha whakakau ki ai na ku iai na ko taimi ke whaha ki hiki vahenga ai tau kau ngawe ko e mea ko na hanga ko he CFO ni o hake o mooni o si a ku kau me mi pa ke
me he panga koe ni I ke whakaka kehe o kuri ki he I Tongani o koe nei o hake ai Palestini half a million ai te tauhanga o whaia o ki awia ai koi whare lot whaia ko hanga he tui o fuaki pia ko tui awia ka pau e tāna ki whakakatoa mai ia mahalo pe una me mi tatau pe nā mo liwa he hongo fulu koe ia be ai ko ki I whelawe I pa moe tūkunga koe ni o e grant koe ki he ngahi ako he asi I he ripoti talpa me he wafe ua taha ki he kotupe kwa mai ki he tauni o ki kai ke tole kotia I he misiona o na hanga tolo o mai ai ngai whamatalapanga mea whapanga ko e ngahi ako o mai pe ke ngahi api ako pe pe kai nema ke ha mai I heni I he ripoti kon koe ai tauhipaanga he koe ngā ko talpe me he wafi wanoa ko grant ko na o mai koe me he pureanga ko tahakilu fitumano ni mafe pea osi pe ko ia ia pea noa rewa toe ngā ia o kai ke toe kau ia I he ripoti koe ni ai pea me he unioni e sea koe ku eke o ku atitai ai paanga koe ni ai ngahi ai ngahi mea whakapaanga koe ai ngahi apiako ko hai une whai atita ko ia o mai o excess ki ai ki tau tolu ai session ni pe I kai he koe ngā koe ke asia I heni whamatala ia talpe pia me he wafi wa taha whamatala o mai katoa pe ia ke ngahi apiako he kou hi kou ilo I e sea ko burden financial burden ni ki he misiona he taimi ko kai ai ke te ke o mai ai taimi ko tono no whakapaanga ai e ngahi apiako ko fua ia e misiona kai toki whai a hono tānaki pe toki tānaki ko ia pe ku a pe tu ku ngai ke kakato hono totongi ia ona ko foi ka venga whakapaanga ia ai misiona na ko taimi ke te whakafoki mai e ngahi mea katoa ko ia ia o mai pe ia ke tau ki he misiona pia o mai e re koti ke tau lava o excess ki ai he ko ku tuia ku sea o tono no whakapaanga ai ngahi ako katoa ngahi ako ko ni a misiona ka ku fua pe ia he misiona ko eke pe ia sea I tukunga ko malo opito Io malo opito sione fa opito ngahi tānaki ko te pēu lava e rese o ririu ke taipanga ke whai maha lave ki ai malo You want to answer? Yeah, thank you, Chair. I'm sorry that I don't understand everything, but schools. So, if you see the financial statement, it's a unconsolidated, yeah, unconsolidated financial statement, meaning the school accounts are not included in this financial statement as from 2021, yeah. From 2020 was the last year that school accounts were included or consolidated with the mission accounts. From 2021, we've removed that, and the school's supposed to be operating independently with appropriations from the mission. So the schools are managed through their own boards.
the school boards. That was the arrangement that was made. But if the books are ready, we can get the audits. We can get the audit to be performed for the schools. So we can also get the General Conference Auditing Service to audit the schools. Yeah, I think the other concern, not a concern, but just a thought, since that the mission finance is really doing well, why not because at the moment we are separating it because it has been a burden to the mission. So now that we are doing well, maybe the mission can consider bringing back the school so that they will get to look after. But probably the executive committee can make those decisions if they like it. You want to comment on that or? This is to increase wages or bring the school? Yeah. Okay, yeah. It really depends on, this session here, this is the highest body to make decision. If, the session say we bring the school books back into the mission, then that would be a recommendation to the new executive to Malo. My concern is that the last quinquennium from 2021 to 2025, there is no record of the financial position of the schools, and it doesn't reflect in this report how they are doing. But I know for sure that they have financial problems, and the mission is carrying that burden. If any financial shortage, it will be the mission who would have to make do with it. So my concern is who is auditing that, the financial of all the schools. Why can't we have access to their financials in this last quinquennium? Because we don't have anything here. I understand the unconsolidated thing that you have stated, but is it possible that this session and this committee decide to return, to return all the financials of the school to the mission, so that we could have access to all the figures? Yeah, I think that's the malo pito. Malo, sir. Yeah, thank you. It is possible, and in the policy it allows for that as well. Because schools are part of the mission, but in this last quinquennium, we've taken an action at the union through the advice from the auditors as well to have a separate audit for the schools. So they operate separately, and then audit need to be done for the schools. But for our schools here in Tonga Mission, once we get the books ready, we can get the audits completed for the schools. But if we are to consolidate the school operation with the mission for the reports, we can also do that if the sessions decides. And then that needs to go back to the new executive to implement. Maro, thank you very much. I think it's a good. Elisa, you want to say something? Koe hoha koe tainimi koe ngā whuku o kukai ke whakatahai ai uapia koia pang mawhai report ko na misiona I he ngahi tau koe ki muini mai. Ai koe hoha tainimi o kuai kore ke whakatahai mai koe hinga taulawe I ko toa pe koe
tunga whakapanga koe angahi apia ko o kukai ke fu lelei. Aia peka paule vai o he taimia koe e tonom noa koe apia ko e fu ai misiona. Ka koe tu foke taini mie foi whamatala panga koe ni o kulelei ai tunga whapanga koe misiona. Pa koe kore ke o mai mua. Aia o kuiai lewa ai whakakaukau o ka pau te tau loto, ke loto ki ai komiti mo mea ke toi whakafoki. Ai pele vai tau panga e malawa pe. E malawa pe ke toi whakafoki ke misiona ke nau. O mai, e koe tukore ain koe nai whamatala ka tau panga. O kui ke hue ua ko ia heni. O tatari ke maawe ngau e ngahi ako. Pa lawa lewe ke o mai ha. Ai kau atita ke nau atita i mawahe pe ai ngahi tohi koe nai ai tunga whapanga koe ngahi api ako ka koe. Whia mau koe ni he whafofonga. Pe malawa ke o mai ko toa ke whakatahai pe i he misiona ke lelei whakataha pe he tunga whapaanga koe a misiona a ngahi ako katukatoa. Malo es. Malo e koe whakataha koe ne whe mau. Pe koe whe ai tawhaaki o nauri pōti gai ke mahino o lelei e hono pupurei ngahi paanga koe. Ka whawhawhawhawhito e whakatu siana. Sai pe ko sekretari no rekordia ke fahu ke komitahi ke na hanga siofia tafaki ko ya. There was another one that Sione brought about is that the offering is very low. The offering is very low, but the offering is not taking into account the many donation that is been given. Yeah, that's correct. If you see the 2024 records or the financials, you will see other income, there's about $1 million there. A lot of donations are recorded in that line item. If you look at the 2024 column, you go to other income, there's $1 million there. Some of the donations for the office are recorded there. And also some individual support from members, friends, are also recorded as trust in the trust account. So you will see that in the balance sheet, but you will see that the amount is small. That is because that's a net amount. You know, there's an income and there's expenses, and over the period of 12 months, that's the net there. So certainly yes, the offerings from individual members, supporters, we've recorded them, and but they are not included in this report because they included maybe in the balance sheet and other income, but not in the offering data that is presented, like the graph, because that is plan giving only. The offering that comes through the mission, through the combined offering plan system that we use. Thank you. Malo, ayo e whamatara e tahi pānga. Io o aspere ko tihenga he o donation ia o vai taha meriona. Ka koe report ko ke mea ofa, o report whatatau pe mea ofa ko whake ko e plan giving offering. Ayo koe report ia ko ia e whatawhet pe ke plan giving offering. Malo opito e ngai whihui. The other one that he raised is about, the fact that the mission is doing well. Maybe we should consider raising the pay of the workers. But we can only raise their pay if they attend the meeting, but I think they are not here. So, Priako, we have me fe la mekia malo. Tape ke sea, tape ke whataanga, ai whakua tiki whakapau ni. Thank you, Fraser, for the comprehensive report. And please, I am going to raise my concern. Koe raki pe sea, whelawei pepa moe vahe koe o e vahe ngofulu. Dui au mahalo koe policy pe ia. Wanga koe sio koe ki he education, koe ki pesetsi si pe o ku hau ki education. Mahalo na mo osi mea ipe ai ripoti ai sekretari
ko e ngahi ako ko e ria lahi taha ia e evangelio baptaiso pia neongo ko e whanau e kia whanau na tolko ko e nau tari ko e nau fohe vai baptaiso ka ku osi fai matole foi nga we ko no to e te nga ki i whanau ko di pa ko nau alu e tai me tupu ai ka ko si o ko ki he vai ko e ai sirini vai mo fulu o ku hange ko ki si e sirini o mai education pia ko mon pe me o fai ke le talanga ko ni o ku al pare ma finance ngahi ako ta do fito ma tol ko ni Beulah ni ko ke lo be ko ha contribution ai missionary ki operation ko ai ako mo ne mo to gire mai ya ko re ma wa he ka ku ko anga ko ai asio na alava ke ya ha to ko ni missionary e ku tambo ma ha ko re ko ma wa he no te ma na to ke ma pepe ke fo i ai sirini ko ma advance ko me missionary ke fai ko ai hange pe ko siam tani ki he tau wa he mo fulu o ku wa he me ka fai ako ai ka fai fikau na ke lava ko ma to ko ni ka fai ako ko fai fikau be ma to na ki ko ma me mo fulu ke to ko ni mai ki he wa he ko ma ko fai ako ma wa he pe me to tonga ko ba mo e grand me me pure anga ko tai mi aku to no ai pacheti ako ni ko ai ki he ko no moni mau ko motuani o ku wa ke tai mi ko ku ke ha wa he ku fakau ko missionary fa ke re aku fai sion ala va ke ya to koni ke ange ko ngai mi ko nu fai ka lave ko hiki ko ai va he ko ke te hata fa ke uma ko no increase pe ngai income ta ko mi ko ya o ke tunga ku mautolalo fa se ni ti ai e fai re vai ai ka ko foi fa ka ko ke fa fo ki ko ke missiona hang ko po ki ai na lava pe o look after ma he missiona ai mau ngahi me fa panga ba me ko pe sia malo yo malo bito preak ai fare mai ke tafaki ko ya you want to say something? Oh, okay. Ko e polisi fa mamani fo penia e pesete tolu ko wangi ko ki ha ko me he vai ngo fu ko se ke lipoti u pesete fa o va ke pesete ta ha ke ha ko ka ko vai ngo fu lu be o ku fangatangata ko he siasi a ko ke ha ko me o fa ia e lava be misiona ke na fa ke na to pesete fitunima ke ave ke ako pa ko te pe ke misiona na oku ia e ngahi u fonga lahi tana ki mea ofa o mai ki he ke kolisi ka ku lahi taimi tau no fo po si ofe ki foi pesete tolu ko va ngo fulu tu pe mo ki pesete tolu va ngo fulu ke ina si pe o mai ko ai ka tuange va ngo fulu ke totonga ke si kau fe kau totonga kau fe kau pa pa mu fe kau he pesete ko hiva fitu pa muang ke tau fai kau mo to fai kau ka hu maha kau tama fai ko io no fo pe pesete tolu ka ke oku ka ke pe ke mau fasisi ai fengata feang mo tau ngai ako frapanga ka guihen be sekretari ko no le ko tipe ngai talanoa ke ave ke komit lahi ke na hanga to whakao koi ha whainga whaunga e malawai ke tokoni ke tau kia pia ko whapanga maroa pito ko ko tau rea whao sien he whiawhini he ku taimi ke tau kai hoa tā maroa mai tulowat sea pa tulowat ke kau me mi pa ko ku ki whehui pa ku ki mui atu ai fehu ko na o ate sione taione fekau aki pe mui palpale mang hoko ki he ako kapau na ma ton ek fakakau mo ek mahino ok me ko ta ne fa hoko palpale ma ko he ako pe kapau le wak pehe ke fai hangau wen
Pea ko hai lewa mao ai lipoti ko ni ko hai mao ki ai. Ko uhi ka pau ok tau malanga I mau pehe si oku palomese o tuaka ki tau tolu ka tau fai totone vai hungu fulu me alfa o ne fkava mata pao langi hua I mai ngai tapu aki. Ko hale vai me ok fe hala ki mo ngahi ako o kai ke hua I mai o tua ne tapu aki ke he ngahi api ako ko niko ene api ako. Na ok ostai mi ke whakatoto o mo whakawave ai ngahi toko ni ko ni ke fai ke api ako kai lava ke o mai ngahi mo nuia ke api ako. Ka pau ok pehe e whakahoko ok malawa ke tau fotu ha deadline pe ko taimi ke whakawave ki ai audit ko ne whakahoko pea mo lipoti ke transparency ke atake taha ko toa ko haik whetoko ni ke mono ngahi no kai lava ke ngā unu e ngā ue ki mua ko whehui ia. Io, whawhawa pito e whehui. Ko whehui matang mahu I ngā pito ka hako me ko hoke ngai apea ko kei paropare ma whakapaanga I he mea. Ki tatare whehui ko ia, ko ne ripoti ko e tare ki tāko, pea tau whehui e ngai whehui ko hau totonu ke ne ilo a ngai tūnga ngai apea ko, mo e ngahi mea ko tonu ke tau sio ki ai. Ai e tare ki tāko e whehui ko ia. Ko e mea koe ki he mea whakapaanga, ko e hu me koe ne tahi paanga fōu ko ni koe e inoni tonu tahi paanga, tonga I koe paanga koe a tonga ni. Tene hanga siofe ta whaaki koe ia. E ki palparema pe hanga tauhi mai paanga koe kaike poto e motua koe ni he rea whakatonga. Ka koe hu me koe e whiwhine koe tau ka hau, o ku poto rea whakatonga, koe ke totonu ke te ha palparema I hanu ai ngahi u ripoti koe ia, o ripoti ke komitlahi pa ripoti ke ngahi whawai whanua ke mo ilo mea ko hoko I he tunga whapaanga no tau I koe ngā piako. Whewhe ia Maria? Dio, ko ia. Ko e tau lawa he tau whataka ku totonu ke tau hikini mai e ripoti koe na e CFO. Ko ia peo ku mo loto ke tau hangatari e ripoti e tau panga mo katako hiki hake mo kikati. Okay? Ko koe peo koe ke hiki hako kāti ona ke alokai e ku kai ke fie hiki hako kāti. Maro, thank you very much Fraser for the good report. We will get somebody to pray for you and to pray for the new person that is looking after the money and pray for the finance. Kono moni na kono whakato ke ripoti whakapanga tonga. O ku kau e misiona tonga I he tūlere I whakapanga o bito. Te sio ke he ripoti whao bito e tunga whakapanga. Pau whamalola ke motoru he. Homo whaitotonu, homo whakilato ofa, homo ngai tāpu aki ke tohon ki tau ngā ui tongan. Koe peke whaipe mua ha tau loto. Whewekau sop, ka taki mai o lotua tau tawhak whakapanga, mo tāpu ne pe tau whataha pa tau alo peo kai hata. Koe wasi ki tak, malo. E tau lotu. E toa mawhika mauta mai whahe vanya hoa whio. Mo whawhetai ko hui ko e tāpuaki o e whiohianga. Whataanga whakakonferenisi ko mau kau whatahai. Mo whamalo eiki ko hui ko e tōka kawa kua whai e ho da mai eiki I he whatongia ko hiriwhaki ki hono uma. Mau hapai mawahe I he houa koe ni. Ki a Fiona ko uhi ko e whatongia whakatauhi o ku tataki pia me he iunioni ke kau pia tokonia I a hoa whio. Ka mua I he ngahi whatongia ko tō beo ku ne whakahoko pe ke kei whaki iwi moi mo ui ai a Fiona maana I he whatongia ku whakahoko. Tāpua ki ang eiki ang nautolo ku I he tawhaaki ko e di sela pia me he misiona ka mai toenga e kautokoin mo whambe ki e hoko ai tu tafaaki ko uhi ko e whatongia mamafa koin ko ha tāpuakia e ki mau whafoki a langi ki ha Fiona mau whamuia e tokoni ko uhi ko e
whatongia kua hi whaki ki ono. Tau pa ki whatahaki mautolu, e tunga lau maari o ea Fiona ke whapulupulu, ai toi ngā whataha ngani a klaisi ka ko mau whomo ui. Amen. Sai, malo avito e lava e konga ko ia e tau kahiri poti. Kahiri peni na e ase tau po kalama ke whae tau tā ko ia e klupu ko ia e kau delegates kau whawhawhonga ko e tau ko ni. Ka kau tue ki tolo e peka ke lama tau. Tau toki tā ko ike kau mai mo e ni ko ni e tau selecting committee. Ka kau kore atu pe ko e tau tutuku pe miheni whangongo pe taim kai e puai pe ni ihu nau tokanga e kai. Pe a koe ua tau toi iheni ke tau whanonga e ripote ua. Ripote a health mo ripote a media e whakaose a kia e tau ngahi business ki e aho ni. Malo a bito.